Masih tuition tom nih dah. Lôi tiện rồi đấy cái ta. Ngasi kayno waidurna phone tawramdadi noi tuition tu odore. Mana phone tawram bain. Hawaleis. I'm sorry, I say hanging ngan hawachab ne hawjik bit am tie bai je. Aduda hawadra ngai di pung ani da ma da dum hawacham bane bai. Hantak sidi hawatra ba ado pung noi tuition do matam pung taruk tai hawat ki nong khalaga hawachab ne. Ngasi di alarm doina keno bu thamba pung taruk pu thamba. Ado sai Daruk dadu min manga wal kanda aroi be lam du khong am ne as min manga dang tung gi na tung ra ga dum alarm du khong tam ne dum tum gra ado dum tung re na khang ado wahidur na phone to ram jadi as thank you wahidur mana phone to ram jadi no tuition to ram roi da handak se kai handak se nom tawre nei handak se bidam tiekre motivation yang Okay, adudi wari ma tawji wari je gano ne mamana bani khitang ne me amana x square ngasi yam thieng gare ko mai ko manga sal le x minus 2 hai ba ngang jaga yare ko aduga x square minus 2 square by x so is x plus 2 hai ni ko x minus 2 hai ba ngang jaga singa mama na ba ni ne ba le me singa ni je noi manai lo gadra mana din lo gadra singan jamane in logo drama de no goda kana hinga me mama na bani ne se x plus 2 ga x square minus 2 square by x minus 2 mane joges na mane hai maram haro joges prince mane hai adoi keno ha we ko noi sim ma yam marakta oi lamdi se online to bani na keno mayang kampu de jawri thawal lisang them de jawri keno de jawri mayang phal de jawri ara pati yam yauna ri ko ado noi keno tong ning ba lei tar di ai nakta laga ai hauji keno noi yam lakta bi da ko noi ani hum ai nakta laga ai nakta mes khara sonja ko the thangmi banda inakta laga dum inakta coaching to jagi haiba paisa nungsagi wa yam natana ai ko ai di odan thak duni ngon zo paisa fi ya phone te do paisa nungsagi wa duna khara kano na thai garga na hining ba yaw tar di adum lakpa ga sugai de ai ge thangmi banda hoji coaching joi khaga hawragi na khanba do mai lakpa ga sugai de hainai je x mana isineva gare ko mana ije kai gino ai kan moina mana hai je te sira x plus 2 hai ko singang ji jo moina hai je sarsi mama na bani ne hai je chamara ma mi ni sine ai ko ai ne mama na bani tinabani
ꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯒ ꯁꯤꯁꯤꯒ ꯑꯗꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯥꯔ ꯃꯣꯏꯅꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯁꯥ ꯑꯝꯇꯅꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗꯤ x ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔ ꯀꯩꯅꯣ a ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔ ꯃꯥꯏꯅꯁ b ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯄꯥꯜꯂꯒ a ꯃꯥꯏꯅꯁ b a ꯄ꯭ꯂꯁ b by x minus 2 ꯀꯛꯊꯅꯔꯒ x plus 2 ꯇꯥꯏꯁꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯕꯣ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯅꯔꯕꯣ ꯁꯤ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯅꯔꯕꯣ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯅꯔꯛꯑꯣ ꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯅꯔꯕꯅꯦ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯅꯔꯕꯣ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯀꯅꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯅꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯅꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯦ ꯁꯥꯔ ꯁꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯅꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯅꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔ ꯅꯣꯏꯅ ꯃꯁꯥ ꯑꯝꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯃꯕꯥꯏꯅꯤꯁꯦ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯅꯪ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯁꯇ ꯌꯦꯡꯉꯣ x ꯁꯤꯅ 2 ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ when x equals to 2 when x equals to 2 ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯤ 4 ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯤꯌꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯤ 0/0 ꯇꯥꯔꯦ ꯇꯨ ꯃꯈꯥꯗ 0 ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯪꯀꯗ ꯃꯈꯥ 0 ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯁꯤꯕꯣ ꯑꯗꯨ 2 ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯦꯡꯉꯨꯅꯦ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯚꯦꯂꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅ ꯄꯤꯊꯣꯔꯛꯀꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ 2 ꯍꯥꯞꯄꯀꯥꯟꯗ 4 ꯇꯥꯔꯛꯏ ꯁꯤꯗꯕꯨ 4 ꯇꯥꯔꯛꯄ꯭ꯔꯅꯦ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯔꯛꯎꯅꯦ 0/0 ꯇꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯣ ꯃꯥꯟꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯕꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯛꯊꯠꯅꯔꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ this function ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯐꯪꯁꯟꯁꯦ this function is not define ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ at the value 2 ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯃꯥꯟꯅꯩ 2 ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕ but this function has value at 2 ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯤꯗ ꯁꯤ ꯐꯪꯁꯟꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯃꯥꯏ ꯚꯦꯂꯨ ꯂꯩꯌꯦꯕ 4 ꯇꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯐꯁꯤ ꯌꯦꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤ ꯐꯪꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯅꯪ ꯃꯦꯠꯁꯇꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯐ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯩꯅꯔꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯥꯐꯇꯗ ꯆꯠꯂꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯦ ꯃꯦꯠꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯥꯐꯅꯦ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯍꯥꯏꯍꯧꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯄꯥꯎꯔꯧ ꯑꯃ ꯃꯦꯠꯁ ꯍꯩꯅꯤꯡ ꯇꯥꯔꯗꯤ solve graph solve ꯇꯧꯕ think graph ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯪ ꯑꯦꯅꯤ solve ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯐꯇ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯧꯕ ꯅꯪ ꯃꯦꯠꯁ ꯑꯃ ꯍꯩꯅꯤꯡ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯐꯁꯤꯅꯅꯦꯕ ꯂꯣꯏ ꯚꯤꯖꯨꯋꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ x+2 ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ x+2 ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯐꯁꯤ ꯅꯪ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯥꯟꯗꯀꯣ xꯅ 0 ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ 0 1 2 3 4 5 6 7 ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗꯅ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯈꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗꯀꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤ xꯅ 0 ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯐꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ x+4ꯁꯤꯒꯤ x+2ꯁꯤꯒꯤ xꯅ 0 ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ y ꯗ 2 ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ xꯇ 1 ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ y ꯗ 3 xꯇ 1 ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ y ꯗ 3 xꯇ 2 ꯑꯣꯏꯕꯃꯇꯝꯗ y ꯗ 4 xꯇ 3 ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ y ꯗ 5 ꯑꯗꯨ ꯅꯪ ꯒ꯭ꯔꯥꯐꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯛꯁꯤꯀꯣ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 x da 0 oiba matam da y da kya lakhani x da 0 hapo sira sigi graph sigi ko ko yek leije x da 0 hapo 0 hap chari kya tarni 0 hap chari 2 da draw 2 dum tai yare ko na sai du bai na ma sira 0 hap kan 2 da gi da du man sira 2 da x da 0 hap kan da x da 1 hap ga dai x da 1 hap tar d y da 3 dai na sai du mai chamani y da 3 dai yare ko x da 3 hap ga d y da 5 dai samani sai du mai na loina bak smai na sai du samani aduni si ma noina mana yai do aina mana de ai do point am khatang na mana only at one single point kadai point no I can see graphs di la ne smai sum la ne tu hai point da ma hor lai ne ba yan da bro se tu hai point da ga dong ne ba ma sira ho bam lai ne ho lama aduna ho ba ma sa ang thang lai ba si na x square minus 2 square by x minus 2 aduga songujina ho ba laitaba bra full ado mes ta noi ko na tamakani ko class 12 ta sigi ahan ri function jibo continuous hoiba ka we this is continuous continuous id smoothly sat khre ha bane na graph yek ma tam na khut thang khat na yek ni ha bane asi graph sidi this is not continuous ma continuous way there because when you draw the graph som na kani nang graph yang lapama tamda sigi 2 hayo point nang na khut thang ta ba so ya roi kai na 2 hayo point nang kan tu le yare ko aduna adu di class 12 ki concept ni ko na to ko dum ni continuity ki concept ni adu da hojek to du je kai no kan da kamai dor ga sigi mathematically kamai dor ga sigi idea sa la khane sine aduna 2 hayo point di nang gi sigi function yang na kana ne ba f of x equals to x square minus 2 square by 2 square by x minus 2 sigi ang ja sigi function sigi ang ja 2 hayo points the magi values are not defined out there ba laite ba my value laite ba makha da 0 lai gramina my value laite na hoi ta gre na 0 by 0 ado concept se mai do no adubu akoi mes de adubu hayo jo wai jam sinai go adubu ko dor ba nang 2 hayo points di laitre ha jo khoi yana re ba ado 2 ga yam nang na ba point di ma value le ngone ba kai no hai kan nang sum la kan da 0 da gi hora ga sum la kan sum 0 half 1 matang sum la kan loi value le du ne mai je loi value le du ne ado 2 ga yam nang na ba point 2 ga da nang na point ado ba da value le du ne ba ado 2 ai ba points de lai roi point guti mung lai ni point guti bang na wang 2 ga gi marakta millions gazillions ga masing thingam in finally many points lai gram ne adu point guti makta function ja adum define dong ne ba value adum lai ne ba except 2 hai ba ne point na ka thang ha ba ne adu 2 ga yam nang na 2 kwai nang na point je kana no hangam bra 2 kwai nang na point je remember tab ta ha 2 kwai nang na point je 2 kwai nang na point so smara 1.99 hara atai di not the atai di ablis na 2 minus a hara atai di 1.99 so na 1.99 hara atai di atai jane ro tu yam nang na point je kana no aduna ai na ba dai na khoi na pham lai da angang jing ne sum like ta kan in hai khoi chaw ma sing je kai no da angang ni khang je dam ni ka ni tham ra crore ma ka na 1 crore ka ne 1 crore ha ka ne
1 crore khoi chaw isine harau dune ba is 1 crore den chaw leite aina crore ani hara dia 2 crores anga amna hara ba is adu ji crore sama ha bane crore sama hen chaw isine aina mai crore crore sam yang khai na dia nang khoi chaw masing puthok ngamoi khoi pi pa masing puthok ngamoi yar ko khoi chaw masing puthok ngamoi khoi pi pa masing puthok ngamoi aduga sabana na tu khoi nakna masing puthok ngamoi ba kari gi no ai si explanation do ta ke ko nang tu ga nakna masing puthok tu ne ba nang sira sira tu le ko tu ga yam nakna masing puthok tu ne ba nang tu yam nakna masing de swai de ne har ja hauji laimer ke no susmana ido 1.99 ne har ja 1.99 haiba point ziga 2 gi marakta point mayam leirong gini adagi nang point adum pick up torpa yayi adagi laim gano hiali na mare 1.99 nate 1.999 am job sale aduna 1.99 ne dem khar sangjale 2 dagi adu 1.999 duga mu 2 ziga mu mar ani gi marakta masing amung leirong ne ba nang hek 2 ga je masing ani dum putho ba nak pa masing ama adum putho ba adu nakpa nang putho ngamne amna yan tarbo nang tu yoba gandare ko tu yawna tu masamak tin da tu yawna sang bada ko masing jin nang karam masing no haiba ngamoy aduna tu khoi nang na masing hai kan nang exactly haiba ngamde aduna khoi limit haiba idea sin na kane limit ai be thadi limit ti akang na bam haiba ne limit ti tu da thamane abna yare ko nang limit se kalai sangjali no hai ka nang limit ai da de khang na bam thamo haiba ne ko tu da sangjalo bna ado tu yobadi adi sine ba tu yobadi agi de na tu da de koi value lai gi de aduna limit se nang isi x axis ni aduna x ki value ja tends to limit araga x tends to 2 ar ka ne 2 da sangjale hai ne 2 da sangjale hai ne ado 2 da sang ma ja makhal ani thong sang ba yai ba in 2 ways sang ba yai ba 2 da sang ma ja nang lep ta gi smaina 2 lep te ni ko oina rom de sang ai ja re ko oina rom de sang pa ne aduna 2 da sang pa ja nang lep te sang pa yai ai 2 da sang ma se right te sang pa ju yai tu ko yam nang na ba masing thi ba ja lep ta ma right ta ma soi lang ne ba aduna lep te sang ta di limit araga x tends to 2 minus ai ne yare ko aduga right is ang tar di limit ka aduba x tends to 2 plus ai ga ne adu limit ki idea ja khang ko limit na hai ja kem thana te ba limit tends x tends to 2 ai tar di 2 da sangi adu 2 da sangi na 2 gi 2 da na te ba 2 ga yam nang na value ne ba yare ko adu da 2 minus ham tar ba 2 da left da sangi ha ba ne 2 da left da sangi ha ba di kai no 2 da left da sangi ha ba thadi 2 da kitang pik thaba masing ne yong 2 da left da sangi ha ba di kai no 2 da left da sangi ha ba di si 2 ga yam nang na masing oi du ne ba adu 2 da di pik thaba oi du ne 2 da di kitang pik thaba adu 2 da right da sangi ai ta di 2 gi right da le ne du masing du ma to x tends to 2 plus ai je 2 da right da sangi ha ba adu da 2 da kitang chaw masing mo rang ne aduna limit x tends to 2 minus ai je kai hai no 2 da sangi ni ado 2 da kitang pik pa value 2 yam nang na ba limit x tends to 2 plus I tar di 2 da sangi ni ba right da sangi ni na si di 2 da kitang chaw pa value ma gyan ta bro ta da bro ta ro no class 12 ka ba ngai ni gyan ta ko ni 11 ka ba ngai laisa gyan ta bro benaris gyan ta bro ai ko susma aduna laisa tai aduna ka doroba aduna nang isi gi function nang na yeng badong khange o si function straight line ni aduna nang
2 dadi define tawde aduga 2 yam nangnaba value chang kan dadi magi value je nasai sigi function ke continuous oiba function songi function je x minus sorry x plus 2 haiba ngang jadi s 2 set ba matam da kya da gi june ba 4 da ga june ma 4 ma pa da ga june 2 ha ga 4 da gi ne adugumna sumaini ine ba sigi function da nang 2 haiba mafam jadi define tawde adubu yarba adubu hai je limit nang 2 ga yam nangnaba masing am da tha matam da x tends to 2 minus left tagi 2 ga yam nangnaba masing am tha ta da kana gi function nangi function to x square minus 2 square by x minus 2 yare ko x minus 2 sigi function da 2 da nang thaba matam da joges nang bu yengbro comment birak te dore 2 thaba matam da my value ja yong tu mana sira 2 da yam nappa khudingi mangon da function da di sira tu 3 da ram da sira jo 4 da yam naksalak tu ne tu 4 ai ba point da 4 ai ba point da dia ho bani ko lagi je 4 ai ba point da ta gi dri ni ko adu itar jo 4 ai ba point da yam naksan ne ba aduna sigi value je kya ta hai ne ba 4 da hai ne ba si na ni is 2 hai ba points da 4 da hai ba na te ba 2 ga yam nak na ba point da 4 ga yam nak na ta ni hai ba ne yan ta re ko adu ko sam mana na nang si je right sang tar zo limit to symbol asam me sma i ra zu ai no ya pam ba ni x tends to 2 plus right sang kan da nang x square minus 2 square by x minus 2 ja se right sang kan si 4 da ka ne I bet the nang general when they can the limit kya smile sang ni razu are 10 ni razu are smile lim ni razu are x tends to when the 2 y dana 2 to any number a ni har je nang any number a minus f of x si ju kari go ba left hand limit a minus hai je left hand limit ado function no ni f of x hai je si jiga kari gumba limit x tends to a plus right hand limit to f of x mana darba limit exists away har ga if left hand limit ka right hand limit ka mana tarba limit x tends to a f of x to exist away ai gane argo left hand limit ka right hand limit ka mana tarba limit exist away ai gane yargo aduna ani do mana tarba left hand limit ka right hand limit ka mana tarba adu ita de ama khathang ne represent taw yare left to right to tham da bi sim ko tang na moy hum je sab mana re aduna ama moy ni sab mana re aduna limit x tends to a da tends to where buga some da tends to where some money sini limit kya da limit ai ja x tends to a ai tar di a da sang ya ba ne a ram nak na value a ma sa mak ti natte aduna a ga yam nak na sang kan da function do kya tar kya ba ne aduna siradi hauji example dai na gib do mana 2 ga yam nak na sang ma tam 2 hai ba phom ni sang ma tam da ma 4 na sai 4 da hob lai gim ne 4 ja si 4 ma pa ja tu si 4 ma pa ja 4 ma pa ja tar ka ne I 4 daik da have na te ko 4 gram na ta ne have ne si khang ko si lai limit kya ja le nga si je as ai ngarang plan to gri me am do ko pam ta ke plan to gi ma tam jai ma ngan ngira aduna polynomial function na polynomial limit of hoji to di concept je limit of polynomial and resonant function. Limit of polynomial and resonant function. Polynomial function I think nang quadratic polynomial, cubic polynomial, degree 4 hoy gana biquadratic but degree 2 hoy na quadratic degree 1 hai linear no class ne dogi do. The resonant function I in class kano chapter number 2 3 ra kano ta ko dai do resonant function I tardi function ni mathang kha la yam do adu resonant go yab do p of x ka sira q of x ka la yam kan da q of x 0 ga mana ba ya de do makha de 0 ga man do ya de sin resonant function go yab do adu polynomial function I game da the polynomial function is de nang na ta mani polynomial function is de loina ba continuous way ne ba I polynomial function je nang na graph el form matam noi class 10 talk podo polynomial do quadratic polynomial by x square plus 2x plus 2 ga na minus quadratic way tar ba degree 2 way tar ba do tar di mana x axis se ani ra cut to ne ab do minus tor ja to ani ra cut to ne minus yare ko adu polynomial do linear way tar by x plus 3 ga no way tar by di degree 1 way tar ba amu khatang cut to ne ab do x axis to straight line phang do linear da di
ꯑꯗꯩ ꯄꯣꯂꯤꯅꯣꯃꯤꯌꯦꯜꯗꯨ ꯀ꯭ꯌꯨꯕꯤꯛ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ x cube plus x square plus 3x plus 5 ꯀꯥꯟꯅ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯅꯣꯃꯤꯌꯦꯜꯗꯨ ꯀꯩꯗꯧꯅꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯀꯠ ꯇꯧꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛ ꯁꯦꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯄꯣꯂꯤꯅꯣꯃꯤꯌꯦꯜ ꯐꯪꯁꯟꯈꯩꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯀꯟꯇꯤꯅꯁ ꯑꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯍꯣꯕ ꯂꯩꯔꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯕ ꯑꯍꯣꯕ ꯂꯩꯔꯣꯏꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯂꯤꯅꯣꯃꯤꯌꯦꯜ ꯐꯪꯁꯟꯕꯨ ꯍꯦꯛ ꯄꯤꯔꯝ ꯇꯥꯔꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯔꯒ x tends to 5 ꯍꯥꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯂꯤꯅꯣꯃꯤꯌꯦꯜ ꯐꯪꯁꯟ ꯃꯦꯊ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯣ x square plus 3 plus 23x plus 2 ꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯔꯝꯃꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯚꯦꯂꯨꯗꯣ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯣꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯍꯣꯕ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯀꯩꯝꯇ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯑꯍꯣꯕ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ x ꯅ 5ꯗ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯇꯥꯖꯔꯗꯕꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ x ꯅ 5 ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟꯇ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥ 5ꯒꯤ ꯃꯄꯥꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯗꯨꯗ 5ꯒꯤ ꯃꯄꯥꯗꯨꯗ ꯁꯤ ꯃꯄꯥꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯪꯁꯟꯗꯨꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅ ꯂꯩꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯣꯂꯤꯅꯣꯃꯤꯌꯦꯜ ꯐꯪꯁꯟ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯒ ꯂꯩꯔꯝ ꯇꯥꯔꯕ ꯅꯪ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯣꯕꯁꯦ x tends to 5 ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ 5ꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ 5 ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯃꯨꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯝ ꯀꯥꯏꯖꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯪꯁꯟꯅꯦ ꯄꯣꯂꯤꯅꯣꯃꯤꯌꯦꯜ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ x tends to 5 ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯪꯁꯟꯗꯨꯗ x ꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ 5 ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯗ ꯀꯩꯝꯇ ꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯀꯥꯏ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯔꯦꯁꯇꯦꯟ ꯐꯪꯁꯟꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯔꯦꯁꯇꯦꯟ ꯐꯪꯁꯟꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯔꯦꯁꯇꯦꯟ ꯐꯪꯁꯟꯁꯦ ꯃꯈꯥꯗ ꯖꯤꯔꯣ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯥꯗ ꯖꯤꯔꯣꯒ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯝ ꯇꯥꯔꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯔꯦꯁꯇꯦꯟ ꯐꯪꯁꯟꯗꯤ ꯑꯁꯨꯃꯥꯏꯅ p by q ꯒꯤ ꯐꯣꯝꯗ ꯂꯩꯔꯅꯤꯅ ꯁꯄꯣꯁ g of x by q of x ꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯅꯪ ꯁꯤ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯂꯧꯔꯦ ꯂꯤꯃꯤꯠ x tends to a ꯂꯧꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯀꯥ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅꯗꯤ ꯂꯧꯕꯤꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯂꯤꯃꯤꯠꯁꯦ x tends to a ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ g of x ꯒꯤ ꯑꯃ by limit x tends to a q of x ꯒꯤ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯗꯤ ꯂꯩꯕꯤꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯂꯩꯕꯤꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯪꯗꯣꯏ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯃꯈꯥꯁꯦ ꯖꯤꯔꯣ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯕ if limit limit ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ if limit ꯁꯤ ꯃꯈꯥꯒꯤ x tends to a q of x ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯖꯤꯔꯣ ꯇꯥꯔꯝ ꯇꯥꯔꯕ ꯑꯁꯤ ꯖꯤꯔꯣ ꯇꯥꯔꯝ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯈꯥꯒꯤꯁꯦ ꯖꯤꯔꯣ ꯇꯥꯔꯝ ꯇꯥꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯇꯨ ꯀꯦꯁ ꯑꯦꯔꯥꯏꯁ ꯀꯦꯁ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯇꯨ ꯀꯦꯁ ꯑꯦꯔꯥꯏꯖꯦꯁ ꯀꯦꯁ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯦꯁ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯦꯁꯇ ꯃꯈꯥꯁꯦ ꯖꯤꯔꯣ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯦꯁꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯤꯃꯤꯠ x tends to a g of x ꯃꯊꯛꯀꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯖꯤꯔꯣ ꯇꯥꯔꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯈꯥꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥꯁꯤꯗꯤ ꯖꯤꯔꯣ ꯇꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯕꯅꯦ ꯇꯨ q of x ꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯖꯤꯔꯣ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗꯤ ꯖꯤꯔꯣ ꯇꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯊꯛꯁꯦ 5 ꯒꯨꯝꯕ ꯖꯤꯔꯣ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝ ꯇꯥꯔꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯀꯦꯁꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯊꯛꯇ ꯖꯤꯔꯣ ꯂꯩꯇꯕꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯖꯤꯔꯣ ꯂꯩꯔꯝ ꯇꯥꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯃꯈꯥꯗ ꯖꯤꯔꯣ ꯂꯩꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯠ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯈꯥꯗ ꯖꯤꯔꯣ ꯂꯩꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯪꯀꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯤꯃꯤꯠ x tends to a ꯑꯁꯤꯒꯤ g of x by q of x ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯅꯪꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ does not exist ꯍꯥꯏꯒꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯈꯪꯖꯤꯜꯂꯧꯀꯣ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯍꯣꯞꯇ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ does not exist ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯒꯅꯦꯕ ꯃꯈꯥꯗꯕꯨ ꯖꯤꯔꯣ ꯂꯩꯔꯝ ꯇꯥꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯖꯤꯔꯣ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯊꯛꯇꯁꯨ ꯖꯤꯔో ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯊꯛꯇꯅ ꯖꯤꯔో ꯑꯣꯏꯔꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯇꯣ ꯃꯊꯛꯇꯅ 5 ꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯔꯝ ꯇꯥꯔꯕ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯂꯤꯃꯤꯠ x tends to a g of x ꯁꯦ ꯖꯤꯔꯣ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥꯒꯤ q of x ꯁꯤꯅ ꯖꯤꯔꯣ ꯑꯣꯏꯔꯝ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯈꯥꯗ ꯖꯤꯔꯣ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯊꯛꯇꯅ ꯖꯤꯔꯣ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯖꯤꯔꯣ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯂꯤꯃꯤꯠ does not exist ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯊꯪ ꯀꯦꯁꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯥꯗꯤ ꯖꯤꯔꯣꯅꯤꯀꯣ ꯃꯈꯥꯗꯤ ꯖꯤꯔో ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯀꯦꯁꯇꯣ ꯃꯊꯛꯁꯦ ꯖꯤꯔꯣ ꯂꯩꯇꯕꯩꯅꯤ ꯀꯦꯁ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯃꯊꯛꯁꯦ ꯖꯤꯔꯣ ꯂꯩꯔꯝ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯊꯛꯁꯦ ꯖꯤꯔꯣ ꯑꯣꯏꯔꯝ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯊꯛ ꯂꯤꯃꯤꯠꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨꯗꯣ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯂꯤꯃꯤꯠꯁꯨ ꯖꯤꯔꯣ ꯑꯣꯏꯔꯝ ꯇꯥꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏꯕ ꯃꯈꯥꯗꯗꯤ ꯖꯤꯔꯣ ꯂꯩ ꯖꯤꯔꯣ ꯕꯥꯏ ꯖꯤꯔꯣꯒꯤ ꯐꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯁ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯤꯃꯤꯠ does not exist ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯔꯨꯜ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯅꯦꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯊꯛꯇꯅ ꯖꯤꯔꯣ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯥꯗꯅ ꯖꯤꯔꯣ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯈꯇꯪ ꯂꯤꯃꯤꯠ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕ
ꯑꯗꯨꯅ limit does not exist ꯁꯦ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯪꯉꯦꯀꯣ ꯃꯊꯛꯇꯅ 0 ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯥꯗꯅ 0 ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯀꯥꯟꯗ limit does not exist ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ limit ꯂꯩꯇꯦꯁꯦ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯅꯪꯒꯤ left hand limit ꯇꯣ limit x tends to ꯀꯩꯗꯧꯔꯕ a minus f of x left hand limit ꯀ right hand limit ꯀ limit x tends to a plus f of x left hand limit ꯀ right hand limit ꯀ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕ does not equals to ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤꯁꯨ limit does not exist ꯍꯥꯏꯒꯅꯦ limit doesn't exist ꯍꯥꯏꯒꯅꯦ limit ꯂꯩꯇꯕ ꯀꯧꯋꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨ limit ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ केस अनीदा लेते हारकनी करम केस लेते हारकनी हाकांदा अमना लेवल लिमिट का राइट लिमिट का मानद्रब लिमिट लेते हारकनी अमना करम कांदा लिमिट लेते हारकनी हाकांदा मखादा 0 लेरगा मथक्ता 0 नतबा मसिंग अमा तारम तारबा दुई तार लिमिट लेते हारकनी अदु मखादा 0 लेगा मथक्ता 0 लेबसिगी 0/0 फॉर्म दे लेते तारदि नंग लिमिट होट प याइको लिमिट लेते हाबे यादे सिने अइना हाइनिंगसे यारको सि खंगजलो रोसि कावबे यादे लिमिट लेतबगी केस अनी सि कावबे यादे अदुगा हजिक theorem अमा theorem number 1 दि इलाइ लाइबनि नोइना सानाजु कनो द यंगजरो नोइ लाइक दा theorem 2 दो theorem 2 नाइ दो सागी क्वेश्चन दुने limit x tends to a x to power n minus a to power n by x minus a की वैल्यू जा यंग सिगी लिमिट से सिकरी की फॉर्म द लइगे मखा से 0 ताये मथक से 0 ताये अंति योने ना सेंड फोटो योने से सी मथम का पुल फोटो पिरो लिमिट x n minus a n by limit x minus a तारोई रो दो दा दी नंग हाजे x tends to a x to a दा थाव आइबनी x to a दा दोई तारे हाफसलो a to power a दी क्या सी x मोते a हाफसलो आइबनी a to power n minus a to power n by a minus a to power n minus a to power n दी 0/0 फॉर्म द लेरे अदुन सुगुम केस दि लिमिट लेते हाबे यादेबा 0/0 फॉर्म द लेम दि लिमिट लेते हाबे यादे सो लिमिट लेइने लिमिट लेबदो कना वैल्यू तारकने आकांदा n x to power n minus 1 तारकने यारको n x to power n minus 1 तारकने अदुननी नसाई अको एग्जांपल दि यंगजिको नसाई ना मरुपनी की वारी लीगिबदो एग्जांपल द मरुपनी की वारी तोजिको लिमिट x tends to 2y गिमनी असोंगी मरुप तो 2 आइबा पॉइंट प्रॉब्लम नहीं गिबा मरुप तो क्या बा x to the power and have the 2 minus 2 to the power 2y गिबनी by x minus 2y मा 2 the problem नहीं गिबनी अदु 2 the problem नहीं गिबनी 2 मसामक दी मा वैल्यू लेट्रे अदु 2 को याम नंग पॉइंट थिरकपने अब अदु तादि सिगी थ्योरम जे सिनारगा सिगी थ्योरम जनाइ जे सुगुम्बा x to the power n minus a to the power n by x minus a सुगुम्बा to see example the x to the power 2 minus to the power 2 by x minus 2 x to the power 3 की जो आपस जो आइको x to the power 3 minus 2 to the power 3 है जो है तो से 2 की लौरे खोइना अदु इतारदी नंग सी क्या तारे n की वैल्यू जे 2 तारम तो n की वैल्यू 2 अदु इतार सी फॉर्मूला जे पालो 2 x to the power क्या तो बा 2x to the power 2 minus 1 तो 2x हाई जे यार को असिदी क्या तार बा 2x तारे x to the power minus 1 दी x तारे power 1 तारे 2 minus 1 दी अदो x की वैल्यू दिन tends to 2 2 द थाव आइबने तो इतारी 2 सिन जा रहा उसे 2 into 4 अदुना नी नसागी मरुप तो मा 2 हाइबा पॉइंट दी मा कनो यागी दे वैल्यू लई की दे नॉट डिफाइन होइगे अदुबु सोंगी मरुप तो केदोरबा 2 हाइबा पॉइंट दा माना संगमा मतम ददी याम नंगना 2 हाइबा पॉइंट संगमा मतम ददी मागी लिमिट तो 4 ताइ नै ना 4 याम नंगना ताने theorem number 2 is important way theorem number 2 is fasalo proof to the nasana yengo adum proof to ita roige proof to the theorem do you proof to the theorem na attempt that sugumba case la kanda x to power n minus a to power n by x to power x minus a id 0/0 form sugum da la kanda n x to power n minus 1 ta ni sine si phara lorena sorry x is a wino onthoko अने x तो इसलो रे सी a वइनो तो a तो क्या वइने बा a की वैल्यू तो 2 सिले तो a की वैल्यू 2 ने आजे 2 द संग मने बा 2 रे कदम ने सॉरी फॉर दिस सी a वर कदम ने a की वैल्यू दी 2 यार को फॉर्मूला तो n a to the power n minus 1 ज्ञान तावर से ज्ञान ताई ता देन ता है बी रो मैं अदुगे याम इंपोर्टेंट होइबा थ्योरम ग तौजे sandwich theorem तो रगा लोशन जा रहे हैं एक्सरसाइज पाया है
ꯑꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯍꯜꯂꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯏꯍꯜꯂꯦ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯑꯁ ꯂꯣꯏꯔꯦ ngasi thieng do wei saw ba yaw ni ma mak da group da yam comment wari yam sanagra ma le ado lapitan rule ba lai ne group to wari yam sana id yeng ni yeng de aina makeup thola kan da message ma am thanar ma da 5 minutes khatang hai gram ne yar ko aduna how's theorem number 3 loi gyan tar ma le theorem number 3 na ise nangi function ma if nangi function ni le re ba g of x ka f of x ka ado g of x na f of x de pick ba function ne ba less than equals to a function ne adi bidalakshmi yaw dong asi jo bidalakshmi yaw dum ma de nang phone yad re ha bane g of x hai ba ngang ji ga f of x hai ba function ani ni le ise ado g of x hai ji di ke dor ba f of x de p ba do itari function de por sin g of x ko ro jawbra g of x ko ro aduga f of x hai ba ngang ji nang kamai to ni sumai no win thanga ne sumai na sin f of x tu ne si chum dro tu g of x ne f of x de p ai je p ko adu ni srai je kai mo pick tar ba mo limit law sala ju pick ne ha ba ni da isam jam se gi kano de limit x tends to a g of x ki limit ka is less than equals to limit x tends to a f of x ai di function amana amadi pick ram ne ba g ne yap pick ram ne adu da limit su pick ne am ne theorem number 3 na ido sam sam theorem ne ko yam important no ba theorem na sandwich ai ba theorem ne sandwich no sandwich yam ngau ja ba ngang yaw ngani go no isi da jo sandwich theorem sandwich ahan ba akoi chanu pim la yadugi chandigarh da masangam da yeng chat kan da akoi angang ena ma sandwich se ukan da yam phajab da chaning yen leiro hairaba aingonda airport da ado aina leibira magi leibira ka cha ka da ma othoi ai ba di sandwich da mogi ke no myam ha podo da mana swa cha ji boy bari na haina da ma leio da ningai fa tawraga sabang kita ba sandwich na ja tem tem ba smaina maron lonjan na dunia sandwich ki idea lonjan na dunia sandwich se kamaina si theorem je maming sandwich ko rino sapun maming sandwich ko mino je yeng ji ko na onda se triangle lam le yam sam sam concept ni si tor lo sila se triangle le circle lam le na onda circle lam le ko circle later so center o later aduga sira nangna sina radius tu ni oa yare ko aduga nangna sira sila ado si triangle am later si figure je da khana roko si point jina nang b garo si asongi matun jin ko matun je keno di to si point je b garo yare ko aduga nangna sira perpendicular ma drop to ro sira ijo 90 degree ni ko si 90 degree nga thani drop to re sira d garo o d a si jina ko c garo ji ado c mu join to ro ji yare ko si figure ni jam figure ni si figure je ko khana je ba aduda nangna husi ure kari ura ga kanda si triangle OCA have a triangle there. Area of triangle OCA have a triangle jam ko OCA je we ko OCA have a triangle there. See na pick ne kanadi pick ne kan the area of sector OCA have a sectors the gi na pick ne ai di triangle lai ta ri kadai bu khatang no triangle lai ta ri si gi part se khatang ne tu triangle hai ta si part se si khatang nei OC hai triangle je sector hai ta ke hai tu ba si part se option ni sector di si part se option ni sector hai do circle gi sector hai do yare ko aduna area of triangle OC dai di sectors ne na pick ne ba
sorry sector jinen chaw ko ne sim ya ninge ko sim ya ninge adu ko less than kana nong pick kan ha ka nang aso triangle ji area bu thok ta di area of triangle ka dorba OAB aso triangle OAB ji gi hen pick kan ya yar ko OB ji aso triangle ji ne asina dum pick tu lai ne yar ko area of triangle OCA ki triangle area bu thok sine OCA di area di half into BSD OA yar ko OCA ki base into height khangda bi yaudi khangde hayo ko height ti kya tarba height is CD yar ko less than area of the sector ki area di kya hai ki ba sector area of sector ka ugrabo area sector ki area sector ki area di theta by 360 into pi r square hai blo yar ko si je x de lor je si angle je yar ko adu itar di theta do x to whatever na x by 360 twice pi ni 360 twice pi ni ko into pi r square r di radius di kai no radius di oa ni oa square si gyan ta bro gyan ta de ha ko sector ki area pa lai ni formula adagi area of kadoroba triangle OAB has a triangle the half into base the OA into height the magi height that's over triangle in the AB has it AB yar ko kakthana ba yang kakthana je half kakthana yare si to sira makha da 2 lai re ha ro makha da 2 lai ra si 2 kakthana yare si 2 kakthana yare pulap da kakthana ni ko adagi si pi kakthana gi yare sira som da OA yawi yare ko sira ju OA ma yaw re du na OA square ne si kak yare si OA lemur je ka do ba CD is less than x into OA is less than AB lemur B susma gyan ta bro lemur B gyan ta bro lemur B jing se yaw theng mo yam shaw ma le da adu ita di CD ha gang je kana no yeng je CD ha bang je CD ha bang je nang si ki triangle je u re to si ki triangle je yong ne so x yar ko si ODC ha bane ba CD ha bang je yeng je sin theta bu to ni sorry sin x lemren bi je kai no to khraja sat khraja ro ma ai yaw theng na chaw ma le sin x bu dok che sin di oppo by hypo am tra adu oppo di kya tar ba oppo di CD by hypo di kya tar ba hypo di OC yar ko adu itar di CD equals to kya tar ba sa OC into sin x yar ko khar saw hai ro lemren be C dis ke do ba OC into sin x adu itar di nang C gi mohuta OC into sin x la pa yare ko C di gi mohuta OC into sin x ado C di gi mohuta OC into sin OCI bangang ga no OCI ji sengang ji ne OCI di circle ji radius ne yare ko OC ga OA ga marabam thoi OA ju circle ji radius ne yare ko adu itar di OA sin x thamba yar ai di ani samana ba OC ga OX ka adu itar di OA sin x less than asdum thambiro x into OA dum thambiro adu AB har bangang je mu yeng je AB har bangang je nang na yeng tar di AB har bangang je si ga sang bangang je ni to si ga sang bangang je ni AB har bangang je adu itar sigi na nang 10x pu tho so triangle OAB is the 10x pu tho 10x the 10 di kya ba oppo by adjacent ha ba oppo di AB tare adjacent di OA tare yare ko adu itar di nang gi AB har bangang je kana tare kya kan da OA 10x tare OA 10x yare ko adu na sira nang kai thamu yare OA 10x yes sorry chapter ka le chapter hum gan gram ni ko adu haing ko na dalak tu ni ngasi do is the limited derivative chapter 13 no ngani yar ko chapter hum ka lam ni ai ka le ji ka ino kan da ko gi
हेन इम्पोर्टेंट होइबा पोतुनि ताकलाइजे अदो अते इम्पोर्टेंट ओइदा नते दु तालकने अदुन सि अराइ बनि जाथौरिजे यारे को अदो इनाउ नो बुदि कन्सेप्ट अदो इतारि न ओ ए जे मोलोइ कमन ओइरे तो हौजि खंगाइ को सी डी जे ओ ए sin x ओइबा अदगी ए बी जे ओ ए 10x ओइदो हौजि कि नाकन द बुथो तौगिबदुनि को सि केमता गलुदे अदो इतारि न ओ ए गा से ओ ए लो यावरे कथना बा यारे अदो इतारि sin x less than x less than 10x खतंगा हावरे यारे को अदो अखोइना नाइने जे नंगी थेटा हाइबा नंगी x हाइबा एंगल जे काइदा लेबे एंगल नो x हाइबा एंगल जे फर्स्ट क्वाड्रेंट लेबे एंगल ने x is in first quadrant श्याम important होइको first quadrant लेबे x x ए first quadrant ले मिना sin x की value जे is positive greater than 0 कहिनो आ कान नंग rule दो पालो add sugar to coffee all are positive in the first quadrant as the sign is positive or never as a positive oitari nang linear inequality hoi tamgre positive oi masingam na yen kanda yelak padai na hibdo inequality le ma ba less than equals to ba possible ma ba positive number ni yen tar di kem ta kai be lawai negative number ni yen tar di inequality ke sign no change or kan abdo ni ngan ta kibdo asira di sign je positive oi ram ni first quadrant da कहीं का नंग x से फर्स्ट क्वाड्रेंट लेबे साइन जे पॉजिटिव ओरनी अदु इतारी नंग सिदा साइन येलकपा साइन ले जेलका न केमा काय बथोइबा हाइदि माजे पॉजिटिव नि असि क्या तारबा सिदि 1 तारे लेस देन x by sin x तारे लेस देन सिदि 10 by sin x से क्या ताई 10 by sin x से 1 by cos x ताबने करिगिनो 10 से sin by cos नि 10 की वैल्यू sin by cos ने अदुदा sin येलक बाय जे अमा sin तो कथना 1 by cos कथंगा हाउ रोइ ड्रॉ हाउ नि को असि खंगि को एसुलु बनते 1 by cos is अदो अखोय बजे सिगी इनइक्वालिटी जे रेसिप्रोकल लॉग से अदि मखता मथंग लोय ओन थोंना रखसे मथंग का ओन थोंना रखो मतम ददी नंग के दौर ने कांदा कनो तो इनइक्वालिटी दि चेंज तौरानी लेस देन हाइ बजे ग्रेटर देन लोय चक्रनी हाइ बेटर दिंग जो सिदा वा लैरा 1 दी मथंग का ओन 1 दाजरानी सिदा x by sin x ले sin x by x न थंगक से मथंग का लोय बा 1 by cos x ले से cos x by 1 न थंगरानी अदो cos x by 1 दे cos x सब बारे अदो से इनइक्वालिटी स्माइल ले बने बा स्माइल ले रोय बा स्माइल वन से खरने नंग ज्ञान ताई को अदो इनइक्वालिटी नंग रेसिप्रोकेट तो को तम द केनो सु ओन ने हाबलो यारे को अदो इतारी सिनी अदो ना हुजि फंगी जे करिम तना ते हुजि नंग सेनोइस थ्योरम तारक थोरे अदो बा सिगी क्वाइ पिक बजना cos x तागरे cos x से थमजे less than sin x by x less than 1 सिजे नंग पुनसि द गाव बया दे याम इम्पोर्टेंट होइबा पोट सिजे सिना हाइजा नवों द एग्जाम द हंग पयाय sin x का कनान हेन चावगे ना इदे थंग चलखन को sin x by x का cos x का कनान which one is greater sin x by x का cos x का कनान चावगे ने ता हंग कने दे अदन कनान चावगे हाय दुबा sin x by x न चावगे अदो sin x by x का 1 यदि कना चावगे हाय कना 1 न चावगे हाय दुबा यार को yan तारे को अदो सीधी राय लाय cos x का 1 यदि cos की वैल्यू इज 1 दम पिक कने हाबदो 1 दे पिक को 1 माना भायदो यार को अदुना sin x by x हाय बांगांग जा cos x दे दम चावगने अदुना हुजे कोई लिमिट लौसला जा सी लिमिट टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड लिमिट लौसला जा लिमिट तो 0 द लौजा यार को लिमिट तो 0 दा लिमिट x tends to 0 cos 0 as cos x and cos less than equals to limit x tends to 0 इधर बा sin x by x यार को the less than limit x tends to 0 1 चिंतो हो चिको लोयर मिनट अनि फार हैंग दे एक्सरसाइज पास तो सिदी cos x हाइबा ngang जिने cos x हाइबा ngang कई तो यारो कंटीन्यूअस वे ब्रा cos x हाइबा ngang कंटीन्यूअस वे cos ग्राफ तो इन दिन वेदा ताक हेद्रे cos ग्राफ से कमाई तो वे बस माइ चले हाबो cos वेब cosine वेब काना स्माइ चले हाब cos 0 की वैल्यू जे 1 ताबरे अइना हाबदो पोलिनोमियल गुम्बा पोलिनोमियल जे होजकी असमाइना मरी सखी हाबदो मोइदि कंटीन्यूअस वे दबा पोसे लैतेबा sin गुम्बा cos गुम्बा मोइदि कंटीन्यूअस वे दबा पोसे होबा पोसे लैतेबा
aduna moi the limit lawsalak pai je value dum hapsan maga sama nei ba si cos ki function ni ko se cos x ba function duni cos x je mongonda hob leite ba ma je polynomial function go mane ba yar ko hob leite bi do aduna sugumba hob leite bi polynomial function de dum hapsal wa ba do aduna si kya tar ba cos ara ga x mo ta x tends to 0 ba tro se asi dum hapsal ga yare cos 0 ba yare the less than limit x tends to 0 sin x by x sin x by x de ai khang de sin x khang lem dar de sin 0 ai option ya ba ne ba sai cos x de 0 option ba du mai na yare ko sin x continuous boy ba ho ba lite ba atu bu si sin x na tre si functions de kaya ne ba sin x by x ai functions ne adu na mangon da di nang hapsalak pa ya dre ba x ma extra ma yaw ra ba ni na yare ko adu ko less than si functions de kana ta de si functions de one constant function ne one ne one I function di tu sira one ma pa da ma sigi one I function this myself la ba sira dum myself khra ba sigi function di everywhere one ta du ram ne mangon zo hob lai roi ba phang hu de mak thong one ta du ram ne adu limit ki idea di adu kaino lai tra kan da ha ba ne ba hob lai kan da season ka da gon sem ne limit I di adu one I ba function di hob game lai te adu na adu x na 0 sala zo dum one ta ne ba ma di constant function ne ba si one ta ne ba ganta hoi ko ina haje limit ki concept da ho balai bi sinar ko ne ba adu ko sai ba function ja ho balai te ba adu na ni akoina limit ki idea sinar tri ja dum ko se x tends to 0 ai ba matam da x tends to 0 ai ba matam da dum ko 0 na tak la option lai je adu sira di ta option lak tri je sira di option de to kari gino ne sira option de ja sira di sin x by x ya khang de ba ko continuous way bro de ba khang de ba achu complex way rak ba yare ko x nga yen thora po da ko ngaw res da adu na ne ko khang da bi thami je yan ta ko adu ko cos 0 gi de kan den so ne dum 0 tham bira 1 ai function ni ma phamu di ma 1 ta ba function ni adu ne x na 0 tends to 1 ma tam zum 1 ta yare ko cos 0 gi value di kya ta cos 0 gi value di 1 ta noi khange yare ko cos 0 gi value di 1 ta cos 0 gi value di 1 ta ko adu ka less than equals to also si ja is limit x tends to 0 sin x by x less than 1 say nang sandwich theorem pa jare sandwich da nang da yauri ba bread ani yare ko mathak makha do adu da 1 ne apse sandwich da se sila ko mathak da se ka no ma pa ni makha da nung ka no ma pa ni adu smai punjana nang cha ba ne ba yare ko adu mathak makha jina pulap punjalaga amata wain ta gi ne mathak makha da sakman tar ba du sakman por wain udu ne ba adu ne sigi manung da lei bangang ja kana no yong ba one ni chawi one di p adu less than equals to harek to mal ko se less than equals to harek to ne je kitang soi gi bale se less than equals to ai ga tum ne equals to symbol hapam dre ba less than equals to a ko ne akoina inequality less than equals to ham nei jana aina sa han bu da ya hapau dre I'm sorry se less than equals to ai ga tum yare ko manungi limit manung da tawrejong ko sigi limit x tends to 0 sin x by x hai bangang ja one day di sawe yare ko adu ko one day di pi ba one day saw bana chaga mana ba adu ko one day pi ba du ida sandwich topsle adu ko ma je masing ama bo nang sumai ba ya bra ne masing ama one day di saw ba one day di pick ba kanano adu one ga mana bu ya ida one dum da bam thoi dro one day jaw one na chaga mana ba one day pick ba na chaga mana ba one dum da ni yare ko adu na nang sigi limit se siam important oi ko sigi pot se limit sin nang se ko ba ya x tends to 0 sin x by x ki value ja it is 1 si ko ba ya si ni am important oi ba sigi big topic big idea si topic yarba se lo adu noi homework am pi ge sina si theorem number kya no si theorem number 4 or 5 lo ngani ko noi like te mo adum yaw bani sandwich theorem ge makha da leiba pot ni si je sandwich theorem maraga nang theorem maraga si praman taw na ma yaw bani ba limit x tends to sin x by x adu ga amma ju yaw ngani ba sumaina limit theorem number 5 ta si theorem number 5 ni ko theorem number 5 ki ahan ba duni theorem number 2 5 ki ani subam jaw bani ba sumai limit x tends to 0 1 minus cos x by 1 minus cos x by x na ma yaw bani
Sigi value zu 1 sigi value na 0 ta ni ut si je homework to ro si je ulo sandwich na utu ni ko ai je sandwich na ut pa du mai na utu ni si roman number 2 is the like the answer yaw re na like answer do phajna yeng ga na sana like answer direction jalo ai ni ko na sana phajna nai na ra ga holo si je ma limit x tends to 0 1 minus cos x by x ki value is 0 ta je na sana phajna nai na ra ga holo aduga group to homework win to ro khoi mem ta na ra je na holo chum la like the direction la kan ko na sana holo ai okay ngasi ju gyan ta ho bro gyan ta ri tai haraga chapi gro ka su kai dra ta da bangang do le ho kai gino ta du ju kai no yeng na se ado ngasi gi topics di am phajaba ni ko yam phajaba concept ni yam phajaba idea ngata ni limit ai ba idea ado limit si di ka do ba ho bole kan sin ka dum ne ba do ho bole ta function wai tar ba dum masa mak ta dum bisan ne ba do na sai do do ko size da ho bole ti ba adu ne nang na ko sta di x tends to 0 hai ba da kem kan de dum 0 hap se le je adu 1 hai ba function sila jo 1 hai function ja ho bole ta ba ngang ne ba adu na ni adum 1 ta se le je ya ba limit si da ho bole kan da adu gum le na do na kan da mai value le ta kan do ne ta ri sa na ro ya le ta da bang ya le ho ro si problem la ji ka ba de ko limit x tends to 0 sin x by x value is 1 ta is ko ko ya de sima adum sina adu ni adagi si ju ko su ko ko ya de ani su bu ju si theorem number 5 ya ani su bu ju limit x tends to 0 1 minus cos x by x 0 ta is ko ko ya de ai ko loi ta ma lai ta da ba yau tre atai ju haina mo da na mang so ya re adu di loi ta ma lai ko ta da yau tra ma lai okay nearest yau dong si bo nearest nang ta ri matang do hairo nang haibu ta laga na kano dum video do abu hana yeng kana dum gyan ta ni ai da no bo poti wai na du na kitang ga do bu di wa rang ne ka du sa bu di wa rang ne adu lo sele ji ko okay see you in the next video